County Commissioner wa Nakuru Erastus Mbui Mwenda niaruguririe mũtaratara wa Rapid Result Initiative uria utanyite gutigirira aikaria kaunti ino nimeyandikithia na kwamukira certificate ciao cia guciarwo undu umwe na cia aria mahurukite. Akiaria hindi ya kũrugũria tabarĩra ino, Mwenda augite mũtaratara uyu utanyite gutigirira ciana nyingi iria itari na birth certificate ni ciagĩa nacio. Kwa siku 100 zijazo kufanya kitu tunaita Rapid Result Initiatives, kuhakikisha kila Mkenya amesajiliwa na amepata hiyo birth certificate ama cheti cha kuzaliwa. Oho Mwenda niarutire mukana kuri aruti wira wabici-ini ici cia wiyandikithia, akiuga aria mekũgonderera wĩra-inĩ wao ni mekuĩrwo ikinya. Zile changamoto nafikiri DCC alikuwa anasema ya wafanyikazi tumeanza kutatua. Huduma namba pia si mnaona wako hapa. Manager yako hapa, inua mkono wa kuone. Tunasaidiana na wao pia. Ndio tuhakikishe umepata huduma bora. Niongereire kuga ciana cia ndigwa na arutwo a gikiro kia gatatu ni mekurumbuiyo makiria mutaratara-ini ino uyu, kuona aria matari certificate ici ni makugirio kwiyandikithia igero-ini cia gikiro kiu. Mambo mengi sana yamefungika kwa sababu kinachomtambulisha mtoto mdogo kwa sasa ni hicho cheti, na kama hana, hakuna mahali anaweza sajiliwa katika Kenya hii kufaidika na mambo ya serikali. Mutaratara uyu utanyite kwandikithia ciana ngiri mirongo mugwanja kwa ihinda ria mweri umwe. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Nyawira wa Kimotho.